Zdravo, dragi peradari, dobro vi meni došli na još jedan video, a ko drugi nego ja i moje koke. Pa evo, prije samog početka videa želim da čestitam Božić svim ljudima koji ga slave, da vam Božić donese dosta zdravlja, sreće i uspjeha. Pa hajde da krenemo na samu temu današnjeg videa. Sama tema današnjeg videa jeste ishrana naših koka zimi, to jest kada snijeg pokrije sve njihove prirodne resurse, kad pokrije vitamine, proteine, minerale. Odmah na samom početku da razjasnimo, koka je zahtjevna životinja i koku ne možete samo da hranite jednovrstnom ishranom. Potim smatram da koki nije dovoljan sam kukuruz, sama pšenica ili evo ne daj ti Bože sam ječam u zrnu. Ječam u zrnu, evo na samom početku moje te neke priče o peradarstvu je meni pravio velike probleme. Jedan peradar koji se takozvani peradar koji se razumije o peradarstvu mi je nasavjetovao samo ti njima slobodno daj ječma i ne skiraj se. Kod mog pitanja zašto samo ječam, on mi je rekao da je kokama potreban za te neke dodatne proteine, za dodatnu energiju i da koka jednostavno bolje nosi kad koki date ječam. Ja odem, kupim ječam u zrnu, dam kokama, imao sam tih nekih 12-13 koka, od tih 12-13 koka mi 10 njih ugine za nepuna 2 dana, jednostavno koka ne može da ga svari, napunio se volje i onda koka na kraju i ugine kao što je bilo u mom slučaju. Dakle, ječam u zrnu izbjegajte, ako baš morate ili ako samo njega imate, uz redovnu ispašu, uz to neko zelenilo, uz malo, eto, ajde da kažem, ako nemate ništa drugo, može u kratkoročno da posluži i hljeb. Ako imate ječam, natopite ga u vodu 24 sata da malo mekša i onda ga dajte kokama, ali opet vas molim u nekim malim dozama, malim količinama. Nemojte da pravite istu grešku kao ja. Dakle, sama smjesa za koke se mora da sadrži od dosta proteina, vitamina, minerala i evo koke moraju da imaju također i dosta kalcijuma za samu proizvodnju jaja. Ako koke nemaju dovoljno kalcijuma, ako nisu puštene, ako borave cijelu zimu kokošinac, onda drobljene školjke ili evo ako nemate drobljene školjke, ako vam je lakše možete da kupite i kredu za koke da jednostavno dodate im taj dodatni kalcijum koji im je potreban. Ja svojim kokama isključivo dajem drobljene školjke jer moja sama kuća dosta konzumira jaja i onda na kraju jednostavno ostane dosta tih školjki, jednostavno glupo mi je da bacim, a znam da je potrebno mojim kokama, što bi ja džaba kupovao kredu ili dodatni kalcijum kad mogu jednostavno sve to lijepo da im izdrobim, stavim u tu neku posudicu i stavim negdje na čošak kokošinca gdje neće da smeta i onda će koka sve po potrebi kako je zafali, ona će da uzima da jede taj kalcijum i onda će nadoknadi svoju dnevnu dozu kalcija. Sami proteini koji trebaju da se nađu u vašoj smjesi za koke dolaze od suncokreta u zrnu. Ako nemate suncokret u zrnu, može suncokretova sačma. To se možete da kupite u poljoprivrednim većim malo apotekama. Ako nemate suncokretovu sačmu, može sojina sačma. Ako nemate sojinu sačmu, može soja. Ali obavezno pazite da soja bude pržena ili evo pečena, da ne bude sirova soja jer onda može kokama da prouzrokuje sam proliv i onda od samog proliva pada kokama imunitet i koka se na kraju razboli. Ako baš morate, onda neka bude to pržena soja. Ako nemate soju, ako nemate suncokret, ako nemate sve ovo nabrojano, onda može da posluži i riblje brašno. Riblje brašno naime daje jako dobre rezultate, ali opet pazite koliko dajete ribljog brašna kokama. Riblje brašno je odličan izvor samih proteina, ali ako kokama malo više date riblje brašna, onda će sama jaja da se čuju na samu ribu. Na 10 kg smjese ja dodam 5 kg kukuruzne prekrupe, 3 kg mljevene pšenice, isto mljevena da bi lakše koka mogla da je svari, kao što sam i rekao. Ako nemate mljevenu pšenicu, može i sama pšenica u zrnu, koke dosta lakše vare od kukuruza ili evo, kao što je rekao, ne daj ti Bože ječma u zrnu. I 20% ide ječam, ali mljeveni ječam. To jest da im da tu neku energiju, da im malo pročisti ta crijeva. Eto, i u samom ječmu se nalaze ti neki proteini, kao i u pšenici. I kad sve to iskombinujemo, onda dodajemo na tih 10 kg smjese one nabrojane proteine, da li to bio suncokret, soja ili slično, sve što sam nabrojao. Onda ja volim da dodam, imate ono paklo, kupite u poljoprivrednoj apoteci, to jesu oni dodatni vitamini i minerali. Sad na 100 kg smjese ide neka kila tog samog pakovanja tih minerala, onda vi na nekih 10 kg možete da dodate do nekih 100-200 grama, da bi sve to bilo lijepo izbalansirano.
Ja volim svojim kokama da istresem pola te smjese, recimo ako je 10 kg smjese, ja im ujutru istresem malo više, taj da kažem, od pola nekih 6 kg smjese im istresem ujutru, jednostavno dobiju malo veću dozu, da se bolje spreme za sav dan, jednostavno koke kad spavaju preko noći ogladne i onda im je potrebno malo više hrane ujutru. U podne nekad oko 12 ja volim da istresem ostatak smjese, a navečer, dakle, nakon podne, pred spavanja na neki sat vremena, ja volim da bacim šaku kukuruza na nekih 5-6 koka, jednostavno da ih sam kukuruz grije noću, da im da tu neku energiju, pa kad krene jednostavno taj novi dan, da imaju tek nekoliko te neke male energije, da mogu da se pokrenu i onda ja ujutro im dođem sa tom smjesom ljevenom i onda sve to tako ide uz dan u dan. Jedan jako bitan savjet, jedan jako dobar savjet, to jest kad su minusi, onda ja volim samu svoju smjesu ujutru, znači tih 6 kila koji ću dam kokama, ja volim da ih natopim samu smjesu sa vrelom vodom, u tu neku vrelu vodu, ne mora da bude ključala voda, ali neka bude malo toplija iznad prosjeka, malo toplija od te neke mlake vode. Samo je to što bi se reklo da se puši, jer jednostavno sama ta toplija hrana ujutru kad su jači minusi će da zagrije vaše koke i da ih što brže postakne na samu nosivost odmah ujutru. Ja volim da kokama dam glavicu kupusa, jednostavno uzmem kupus, zakačim na tu neku špagu, uzmem klin recimo za bodem i onda špagu na taj klin i pustim da visi i onda je to njihova zanimacija neka tokom dana, jednostavno ih zanima, jednostavno koke kljucaju, čeprkaju i onda i ne bude dosadno, a pritom unose jedne jako bitne proteine, jako bitne vitamine u sebe. Naravno kad nema snijega, ako želite malo da im jačate same proteine, onda možete da nađete jedan dio, jednostavno je malo močvarnije, gdje ima recimo više kiše, gdje je padala u tom nekom dijelu, lijepo uzmete hašov, sve to izašujete i onda koke, kako vi hašujete tu zemlju, one će sebi da nađu te gliste koje su potrebne. Gliste su jako dobar izvor samih proteina, naći će neku malu bubicu, naći će još tu dodatno ono što je potrebno. Dakle, dragi moji, nadam se da vam je klip pomogao, držite se ove smjese ako želite domaća jaja, ako želite jaja da jednostavno održite zdravlje vaših koka, da jednostavno koke bolje nose tokom zime. Za naredni video sam kontao da napravim gnijezda za svoje koke, sami čujete kako se koke hrakole, kako ulaze u tu neku zrelost, pa evo i vrijeme za te neka prva gnijezda da malo jednostavno se priviknu na ta gnijezda i da kasnije jednostavno mogu lakše da ih naviknem da unutra nose jaja. Ako želite da to bude idući video, ostavite komentar, ili evo ako želite da neka druga tema bude sljedeći video, također ostavite komentar. Ostavite mi komentar naravno koliko imate koka, da li koke kod vas nose aktivno, čime vi hranite koke. Naravno kad isprobate ovu smjesu ostavite mi također komentar da li vam je pomogla i slično. Ja vam želim sve najbolje, želim vam da se lijepo provedete za novu godinu. Ovaj video je najvjerovatnije zadnji video u ovoj godini, pa se mi vidimo iduće godine. Ostavite like, share, ostavite subscribe, ostavite, kao što je rekao, neki lijep komentar. Vidimo se u idućem klipu. Svako dobro vam želim.